Jums nieko nenutiko? Viskas tvarkoj. Nebijokit, jie nieko blogo jums nepadarys. Iš kur jūs žinot? Iš kur jūs viską taip gerai žinot? Nuo pat pradžių viską supratot geriau už mus. Iš tikrųjų net nematot realios padėties. Слепой держался спокойнее других. Может, потому что не видел, что вокруг происходит. А может, потому что воспринимал все не глазами, но намного глубже. Но я не думаю, что он был такой уж великий мудрец. Просто ехал к неопытным пока инвалидам читать лекции о том, что человек в любой ситуации остается хозяином своей судьбы. Jūs negirdėjot, kaip prisistatė derybininkas? Vardas, pavardė? Vardas? Vardas rodos Michailas. Pavardės tikrai neprisiminsiu. Ne Bėglich? Kaip sakot? Bėglich. Bėglich? Taip. O matot, jūs taip pat labai gerai girdit. Mes čia ilgai neužtruksime. Iš ko sprendėm? Iš patikimų šaltinių.